Toydun eğleri uşular eken. No jigitteň çoň agasy bolasyn bu? Çoňu var Moskvada. Moskvada. Bul inileringmi tanıştırıp ötpesinmi? Bunun adı Bayel. İkisi Adil. Baysal Aksakallıs Nurtilek Moskvada. Nurtilek'e de assalamu alaykum ola. Assalamu alaykum Nurtilek. Assalamu alaykum. Nurtilek muna inileриň sizlerge bugün jakşı ulak berip atataň muna. Bata alayın dep elden. Elden batasyn alyp. Ооба, muna uşunday bir tugandaryň menen ata-eneň menen inim çoğu igiliktүү jakşı ömür sürüp muna şu ülkeleriň Kırgız elinin geregine jaragan jigitlerden bolsun. Daim şunday patriot bolup, başında ak kalpaga düşpöy. Momunda bolgon patriot futbolkalарды kiyip, Kırgızdın jelegen götürsün ha? Azamatsınlar jigitler. Hizmet götürgen Allah razı olsun. Malades jigitler. Ulağınar jakşı ötsün. Muna toy ellerinde tartıp tanıştırıp koyduk. Kıday bir selti alçı. İyi azamat erkeğe ekesin. Berkeğim berak bas. Kim bolasın? Baltaştın yakot biyagarak. Marlen ukasın be? Oy. Palvanın balası kesin ha? Çoğuysan kim bolasın? Men be. Kim bolasın? Palvan bolasın? Sportsmen be? Sportsmen bola. Ay malades. Biroq çында sportsmen çıga turan bala kesin. Ömürüňi bersin kam. Ben çağap bana sen qaytışınарды qaytam. Dilek. At az eken Xuda qarasa. Her biriňerge jeter zorga birma. Dilege maksatga jeteli uşu, barakeli tinç amana. Jipke salganga emeret yok. Jipke salgaның, teke salgaның yok. Adil adam keskin. Yaşına kadar. Katarı benim saybilen yaşına. Jerge düşmey yok. Sen dostum, sen ukam, sen jerge düşmey. Teki saybilen malıkla. Tezan aşık. Tek yok. Kızı alıp tasarlar. Kırın davay. Ağzı adamı. Tek demek. Toptan. Senen alamanda. Suuq kır kanjıganın üstünde jaylooda ulaktabыз bul jerde. Kanjıgalı Aknazar aka 5 uuluna bata alıp berende ulak berip atkan eken. Mına uşul ulakты çagıldırgany keldik. Buyursa aldı da jakşylap tartıp bergen hareket kılabыз. Keçe 5 iyulda Kaykı Bel jayloosunda kara ulaktın unutma ulagına bara alбай kaldым. Kuşlar keldi şinimden ayып etpe kapı olba. Şartga baylanıştуу kolum boşoy kaldı. Jarnamaсын jasap taratıp berip özüm bara alбagандыктан kийinki jakşılıklarыңарда Kuday buyursa hizmet kılıp berem inilerim. Bugün mına uşul ulakты çagıldırıp tartıp bergen hareket kılabыз dostlar. Andыктан kanalды koldoп, like'tan basıp oy pikir bolsa kaltırыңızlar. Birinçile sorun 1000 so'm sayıldı. Sorunlar akçılay eken biroq jakşı dep atat. Öz кезегинде Aknazar Mırzaga da, Aknazar agaga dagы kандай ниеттер менен улак кылып атса, Алла Taalam kabul kılsın demekçibiz. Mına şunday Kırgızdın saltын ulap улуттук at oyunlarını ötkөрüp kalın elden bata algan barыбызга nasip etsin. Greyder gelip kalıptır, Greyder Oktyabrskiyden. Almaz Mırza ortada. Keşat Taksır Gülsarı menen. Çuvak. Attar emi geleyt at jolda. Bugün sazda dagı çoң ulak boltat, al jaka da bara alбай kaldым. Sarmerden ötüp atat. Özgönün saz jayloosunda. Oy, Greyder jarı öttü koy. Götürülüp kaldı, kim götürdü? Aral kalız. Kim enkey başı götürülbey jüret da kim? Ha düşürdüңөр. Kayrat Panama'da Kayrat götürdü.
Atаңызға жығыл қол, кімін атты? Ortada o. Orta улақ болады екен да, ат. Өте көп емес. Чуақ еңкейдің, жеттің, чуақ қармадың. Чуақ көтір. Чуақтың атын тегер атып қойсаң. Чуақ түшірдің чуағы. Тескері қарма алды да жетіле, оң жетілегенде алмақ екен үшінді. Қайрат еңкейдің, алдың, құйрықтан алдың. Көтөр Қайраттың атын тегер әтем чуақ. Алдан да кетіп қалды. Акеша. Жоқ, бекден қаған болу ал. Асан ака көк ат, жақшы көк атымды болып тұр ғой, Октябрьскийдегі. Алдың әмі? Чуақтың аты жақшы бар әткен. Go. Қалмәмәт болғандарын айлы бұл жер. Қанжыға, Балташ. Болғандар көп бияқтан да. Ошо көк ат салуатан Балташ еге болған. Ошола? Еменің атын, Марленің аты. Ошол екен, Марленің аты. Тамақты қытыштырат кен бір мұ ачық чөп не бөлі. Демес алды. Ат салдыру көтеріп түшіру үртатты. Көтергенді ат салды. Вайсал! Вайсал! Ayağın atladın. Çıkardı kimden sağ ayet atmıyor. Sarı. Kim aldı? Keşak. Жоқ Keşada. Çuval egen. Ya Azamat birinci sorunda çuval aldı. Min son sayıldı. Çuval egen. Barpılık çuval. Kol menen alatı çuval aç. Azamat taşta молодец çuval. Вайсал! Kayra girip kalmak oldu. Şu bağla kalanlar. Sarının balası ken uşula. Sana kalmak kışın kanca sarı bulakta gül sarı var mı? Barad eken ha karaç. Hayır keşa taksir karla. Sal gayra. Azamatı. Бар kanında var nerse. Gülsar'ın balası kene. Молодец. Sakşatları çıkarı öğrek. Kaldı kimge aşıp etti. Baltaşak'a kalıp etti. Baltaşak'a bir sanın karma kaldı. Gülsar men. Ey aldan da gitti. Ya Azamat. Zor çıktın. Kungot belekli çıktı. 1,5 min sayıldı. Yok erkekçe sayı da değil erkidey. Apçık öyle taştaysın. Şimdi götürdüğümde gitti. Zaman açık çöp var eken öyle götürdü o da kocaman. Arasında görünmeye kaldı. Kimde oldu? Kaysıl Azamat'ta. Ya Cezbilek.
Түшүрүп алыштыбы же жалга чыктыбы кимде? Бир жагы чубакта экен. Нарагы ким? Нарагын тааныбай атам. Көрүнбөй атат. Колмо-кол. Тоталакай. Ай, баргылат болсо ушундай жерде. Касырат эле сүрүп апарып. Жампа жалга салып чыгып баса бересиң. Ермекпи ким? Марленби ким? Так. Так. Ой, моюң урап калып тур ана. Атка темин ынтыл. Атка темин. Так, түшүрүп коюшту. Жакшы айтат бирок. Бул суук кырдын улак чапчуусу жакшы жерде. Сай жок, жар жок. Таштуу эмес. Аягындай жакшы жер. Аталды эми ким алды? Дагы түшүрүштү. Тарт. Салды Кайрат. Кайрат палван. Урдуң жерге. Достор, мааракеси тойгут болсун Акназар ака. Кутпасын, рахмат. Айтканың келсин. Рахмат. Мына ушу кыргыздын салты экен дейт. 5 уулум бар. Ушу балдарыма бата алайын деп. Кудай кааласа. Ниет кылып көптөн бери ниет кылып мына бүгүн болуп атат эми. Кудай кааласа Кудайда боор оруп. Күн салкын болуп атат. Суарга машина. Жакшы. Элибиз тынч аман эсен, ушул жакшы ойноп кетсе ошол. Эң кылайын ошол. Рахмат, улаңыз жакшы өтсүн. Кандай тилектериңиз болсо Алла таалам кабыл кылсын ака. Ушундай уттуга тоюндар. 5-5 жайылла. Илгерки аламан туруп. Биякты каратып коюп. Мен бир туган ака солу. Укам ушу улагы жакшы өссүн, элде жакшылык болсун, ийгиликтер болсун, элдер ынтымак болсун укам. Айтыңыз келсин, рахмат. Кыргыз элибиз тынч болсун. Балташ палван баласы Марлен. Ийгилик каалайм. Кандай? Жакшы башталды күн? Жакшы башталды. Азамат үчүн ийгилик. Мынакей достор, бир жигит той эсебин 5 уул экен, ак калпакты кийип, мына ушу арада жүрүшөт. Ас четинен тартып коебуз. Ошол жерге түшүп калды, урду дагы алып келип. Бирок аябай көп сайт орун. Торпоктор тез көтөрүлүп, тез чыгып атат. Орто экен торпоктун салмагы. Жиптек салган жок. Кайрат экен, Кайрат сүйрөп атат. Ой, молодец эмне. Куйруктан көтөрүп салды. Күчтүү балага таң бериш керек. Экинчи жолу алып чыгып келет аш. Мына ушул айылдан өзү жергиликтүү. Аны катты курдуруп койду баш. Чоң ат минсең мынандай да. Урдуруп эле чочутуп коесуң да пештүү ат менен. Iya, Азамат. Жылкы. Алай кудан алдырганмын дейт, атай жылкы караган дейт. Такыр чарчабайт да ушулар. Мына илгерки нукура кыргыз жылкысы ушулар. Бою 1.40 чыкса керек. Түсү да жакшы экен, бурул экен.
Ur jerge ke şaka ur. Kesin biri vaktile bir şu. Şularga. Sak olsun çapar. O, bunu alma hele ne mu? Bravo. Hamçar kavatne. Hamçar kay. Hamçar kay. Taşızan diyor folki. Hamçar. Toy esim vaktилек. Kандай болуп атат? Кандай ашталдыным? Жақсы, жақсы. Жақсы болта улам. Азыркы кимдер? Азыркы ашыртканы. Hamçını dostum Şabdan деген. Hamçını. Ай молодец. Чуда, жигит чуда, аракет кыл. Кашка чоңа деген жакшылап барат экен, а? Берер деген да. Улакты акча бермейчи, улак чаппайт. Бири бармай чырат. Kim götürdü? Zulüm bu. Düşürüp aldı, saldı ucalga. Ha, düşüp aldı. Götürüp gitti dağı. Azamat saldık şöyle. Azamat. Berdi, Saparali berdi. Sorunu kança oldu eken Saparali. Sanaka ingen at, janakı çuak çabıp atkan barpı da at. Жақсы ат шулдағы. Алып шыққан ошу Сапарали палван болды, Сапарали палван. Құт болсын сорын енем. Сорын 1,5 болды қазір жерден алып шықтық. Талантайдан атына жақсы аткен. Жанақы грейдер да бұла? Октябрьскийдегі. Ошо. Бауыз шапқан грейдерге. Қалау тілек болса бүгінгі. Şimdi de şu bulak bergen akalarga rahmat. Densoqlik olsun. Şu bulak tinch o'sinaga. Palvonlar bedeyini kuchaytirsin. Men aytqanim kelsin sağa da ийгилик, енем Саташ палван алыр. Мына şu грейдер менен алып чыкты азыр. Бул да жакшы аттардын бири болуп атат азыр. Сузак өрөнүндө. Дегиле жалап атты десек де болот. Грейдер мына кишинин аты. Активсиде талант эке. Улага ашып жүргөн. Кеш ажы кылым карыткан кыргыз жылкысы менен сиз го. Өзгөчө. Өзгөчө ат экени шулмага жакты, карачы. Erçik kelgen balдар bolsa berin. Bir aydan koyayım. Bir aydanчы. Бул тик кыяда деле жүрө берсе керек. Шаршап да бул, шаршат албайсаң керек бул аттарды. Uloqdaşı жақсы өтсін, ұрыстарасы жоқ, футбол аман бол, әрекет пәзбәсін, елінде сауықтарсын болсын. Жашушы балдардың өмірінің денсаулығының үшін болсын, қыздар қызмат, ұмарымат көр, әрекеттен şu тойлар. Ola versin, çocuklarda şunu tip çadırıp caynap. Uloqdың göğüs болып жүрер әлі. Өзүңүздү тааныштырып өтүң ага. Атым мен Акназардын чоң жестесі болам. Кайерден келдиңиз? Орток лесхозунан келдим. Ортоктон болам, Ортокток чарбасынан болам.
Şu Aksagal Cesse Solan men eң çoğu. Ошол ортого түшкөн бербет. Рахмат ага, дуаларыңыз кабыл болсун. Жаңа да тынч болган кыздан кызмат улан жаман көрүп алган бар. Шун бердин керектүү жигиттер ма билер. Рахмат ага, о мен айтканыңыз келсин, рахмат чоң. Көтөрүлүп калды дагы. Ак түштү окшойт. Түштү. Torpa görünüp жатат ал. Kim üstündösün? Baltaşaka kaşka attı, ortaya koyup dur. Almaz, jettin üstüne almaz. Aktilek götürdü o şeyde. Şoparel at kotorup dur dağı. Kökbörü mektebinde çapkancı gitçiret ortada. Çoğun keydi. Kayrat. Kim? Çaparalın jetili otasın Kayrat. Aylantır. Sal talan teke. Sarat. Saratты да үйретіп қойыпты ғой. Қайрат мінгенде жақшат екен. Ekimin sorun aytıldı. Ildı kölдің boyuna algılı azamattar doңузу атыңдан эмес багыңдан Сапаралы эңкей атат экен. Эки кол менен таштады, алды окшойт а. Эки кол менен эңкейди. Көтөр Сапар, азамат салганын карачы. Бүркүт экен го бул. Молодец. Айдайм. Азаматсың Сапаш. Ушул жерге алып келип таштады эле Сапаралы 2000ге. Бул жактан дагы көтөрүлүп кетти окшойт. Марлен Балташыган болас кармап калдык. Кимсин ашып кетти? Жок, башкага кетип калдыр. Жана карагаш катчан бир эске канжыгалык бала. Кайрат алып кетти. Молодец. Бүктөлүп калган улакты тегиздеп кетти. 5-нчи жол алып чыгып атат Кайрат шуну. Сорунга. Бери ташта бери Кайрат. Качкан карачы. Ат туягыңнан кетип атканын карачы. Чын жүрөгүмөн жүгүргөн ат экен да. Оозун тартып кетти. Жок, бирок көтөрүлүп кетти. Сүрүлүп келе жатат. Кимде келе жатат? Жай жыгылды атың тур. Ат тетир болуп калды. Айда, ана кучактап калыптыр. Атты тегеретпей коюп койсоңчу, ат ынтылып аткандай. Үстүнөн кол салып кайрып коем. Кайрып кой жаш бала. Карагашка баягы канжыгалык бала. Замат. Алып калышты да. Ono баланын мээнетин айып кылды да. Ono канжыгалык карагашка ат бала кимели аты?
Egen, жайлауға чыгат го. Эме, мал. Kimге ашып кетти? Ол bir-birine қоя бербей жатат. Катуу талаш жүрүп атат ошол жерде. Талант ака бир жагын кармап алып тур грейдердин ээси. Чубак оңдоду окшойт. Чубак да кетти бир болсо. Аркасынан тааныш кыйын болуп атат. Чубак экен. Чубак ушу мени 2-3 жолу алып чыгып атат. Досунун атында экен. Жакшы ат болуп атат ушул дагы азыр. Berdi. Özünü aşırgan eken Çubak. Ver Tilek, Kökbörü mektep gör. Kökbörü mektep. Sal, çürüyorsun sal. Hayra salıp aldım. Sorunçu daha böyle eken. Özüm kadırımda bol. Polvan sorun kut bolsun. Ekinçisi, üçüncüsü. Kaysi atты oldu üçöten? Uşul atты oldu. Молодец. İyilik. Kaloo tilek bolsa. Bugün kulak bергендерге. Ne de şu? Nazar akam. Bata alуу максатында улак берип аткан экен. Леззеттилик максатына жесин. Ойлогон ойлоруна жесин. Şu балдарына бата алып аткан болсо, ул кыздары şu өз ойлогондой ул кыздардан şu элге кызмат кылган, динге, şu мамлекетке кызмат кылган ул кыздардан болсун. Кандай балыктарда тыныч болсун экен. Алардан жакшы болуп Аллах насип кылсын. Амин. Азаматсыз балбан. Сага дагы ийгилик. Жакшы аттарды чыгара бергиле. Көңіл ашып, ашырып чапқан жақсы да жігіттер көрдіңдер, сорында өлентілбай. Анша-мұнша қонақтарға қойып беріп, ашырып, көңіл ашып, келген адам дағымда разы болуп, құрсан болуп қайтады да улақтан. Жалына улақ түшпесе, улақ шапқандар білет. Бір құрсағы тойбағанда өлі кетеді да улақтан. Бұл улақтың шындай шарты бар да. Шоң тұраттағы жақшы ат екен. Қаптай бер әке, қаптай бер қаптал жат. Бердің қашына қаптауады. Арыш тұзылық екен, Бөрі мектепке барып келген Тілек, біздің Тілек. Тілек қандай болды ат ойынының? Жақшы болды ау. Бұл жана Бишкекке барып келген атың бұл? Бұл универсал екен да? Аламан. Командаға дағы? Бұғач? Өзбің қаяқтан аласың? Түгі қаяқтан? Түгі таластан келген екен. Таластан келген, ау? Шо пішімі бөлікті башқаша. Азамасы Тілек, игілік. Балташ екен баласы, бере қыласың. Не олды? Жаңағы өнерде қармап қалдың әлі ғой? Қайрыды өлі. Кім салып кетті? Бір оқшақта қалған екен. Қандай олтат жігіт? Жақшы үйінің? Азаматсыңар. Жақшы олтат, күн дағы жақшы. Тек жоқ, жер таза. Шекен. Айда. Овайлан. Балташ балбан үшін. Қалмамат балбан. Молбақай әке. Балташ балбан әкесі. Ири Сулук Сулайман әкеге ашырат оқшайды. Өткенде көргенде жүретпек Сулайман әке. Жо башқасына қотыру. Жо башқа кішіге екен,
Аттар качты. Ол жана Сулайман акенин көк аты. Өткөндө немеде минип жүргөн көргөн билем, көргөндө. Baysal! Berke! Досун ашырып турган чубак балбан. Айда Азамат, айда. Кой бар тизгинде. Tiлекке берем, эмне кылат? Көкбөр мектеби Тилек. Чубактын өзүн ашырабы эми? Кайра чубак досуна берди. Тилек алып турмун. Күлүк атышылат да жакшаты. Бердим Тилек. Алмаз. Канжыгалық бақыт балуан, бер айда ташта элдин алдына. Бақыт, бері бұр. Салмас ылды айда. Құлтай мерген авамын нөресі. Кімге ашырат бұл? Жерге ұрау. Мейман бар бе? Uli da patladı mı? Hayda! Almaz kime gen konak mı ceyinin mi? Meyman. Ben böyle mi? Ay malacak. Балдарыңыз бақтылы болсын. Бұл дүниеде дағы, ақыретте дағы. Алла Субхана Тағала өңді түсті, иманды, ел үстінде, жұрт үстінде, сілердің қызматыңарға жараған, жақшынағай фарзанттардан берсін. Үшуіңіз ұланып, şu nevrelerinin üstünde kursan bol bir işte sizge de Kaçtalar ekensin? Kala tilek bolsa bugünkü toyga, dostumuzga? Şu dostumuzun Aktoy жақсы ötüp etsin. Kırsık bol olsun. Bunu futbolun komanda da kodlek men Akkuan. Turtun. Şart koylanıştı kaytadan ulantabız. Bu ulaq uşunday jigitler, bu zakonu жоқ. Oturgan жерге деле келе берет. Качан деле ашып өтө берет. Bunun erejesi жоқ. Oşul эле ойдон улан теребиз ака. Кырсык бол болсун, şu досубуздун тою жакшы өтсүн. Şu балдарына ниет кылып, ушундай улак атап неме кылып койгонго ушунсу жакшы өтүп кетсин. Балалуу балдары бунун футболдун командада коз. Bu kızlar emi Kuda kalasa baldarı kızlardan bilette oşo men ağarıp kogarıp oynayıp gülüp yürüversin. Daha gel kulüpte ulan tavsa. Aga ulan tavsa. Ağır bulsun. Bunun futbolun komandada koysilek. Uşu hem Kökbör komanda olsun. Artından kızlar gelsin ha. Arkasından kızlar. Olmaz. Naraydağla çüdek koy. Narakam var ya. Bak ayaştas kalı aytıp talmaydı.
Ошондой болсун, жалпы эле Кыргыз элин tinch болсун. Кыргыз элин намысын көтөргөн балдар болсун. Биздин Кыргызстаныбыз өнүксүн, өссүн. Азаматсыз. Болду, ооба. Азаматсыз ака. Мына дады мына тартып. Калып эле ака. Дуаңыз болсо бериң. Dostum niye kanday niye kulak berip atatı şu niyetine jetsin. Jamanlıktan alыс bolsun. Merkezden jaman ötüp gelsin. Baldarının akıl esin versin. Kız alışsın. Şu loşol kız bolat şuga. Loşol kız da. Tüm jaman ötüp gelsin. Sizlerge de azamatsız yaşlıları. Hayrat menen barmen karmaş ballar. Birine koy ver birine. Ya birine koy versene. Erlanaga berki men. Çöten birbirine koyuyor kaldı. Hayrat durdu bir yerden. Hadi sonu marlendi. Akbat men düştürdü. İliç Mırza. Kötörüldü dağı dımıp durup. Düşüp kaldı okşaydı dağı. Aldı kimi salva atasın. Tigret at tigret. At Tayland. Grader deken attı tanıdım üstünde ögüm. Üstünde ögüm görünmeydi at. Bir oyunki egen boydan çıkalım. Yakın batayız. Kamçın tişte alıptır, жақсы tanımaydım. Beti görünmeydi. Yaşlıktan Jakıp. Eңil. Жетейін деп қалың Jakıp, ha. Zulum. Kimler üstünde? Grader men ortada. Almaz mingen mi? Grader'e kim kotorlu mingen? Tam 2-3 adam meni verdi de janatan beri Grader'de. Kamçı tişte alıp bir tanım aytam. Sapaş alıptır sapaş. Sapaş yok şöyle Ya o zaman bürküt götür. Ökte attın canına. Hayda azamatsın ya azamat. Saparalı. Şu duvarların biri buldu. Jakıp kaysa attım ne olan kök attı. Altın sayıldı. Altın söykü, altın şakek. Hazır Kaysır palvan ap çıgat eken. Kaysır palvanın bağına buyurup turat, bunu görөбүз. Negizинен sorunlar aябай. Kırgızça sayılıp atışır ele. Dua alганга biz жетишпей калып атабыз. Sorunчуга 2-3 жолу кайталадык. Биздин чакыртып бериң sorunду. Palvanlardan batalайыл деген максатта кылып атат экен бул улакты. Деп атабыз. Азыр ушул алтын калып чыккан sorunду артынан барып батасын алабыз. Ушул Акназар аканын балдарына palvandардын батасы түз тийип, ниети кабыл болуп, Кыргыздын чыган мыктыларынан болсун деп.
Алтын сөйкі, алтын шакеки жоғары қолатқо. Палвандар әрекет қылғыла. Уруш талашы жоқ, теги жоқ. Жақсы улақ болады өзі. Мына чоғыл көе болуыз, азыр қайсыл палван алат бұға. Менімше Қайрат менен Сапарәлі көтерді. Қайрат қармады бір жағынан. Саға қойыр, маға қойыр. Баланықы менет Сапарәлінікі жерден алды, қойыр. Сапарәлінің бүгін жылдызы жанып қалған екен. Қолы жүріп қалған бұлда доңызу. Олмат. Қайда жоғары көзді өтіп. Тұр башын көтер атмы. Бұтты ташта. Түшіріп қойды ұқшайды. Бұл жалға шықты ле қом, не oldu? Жампа тышта өкті атқандай көрінді ле бұл жақа. Ай, Сапарәлі. Қайрадан әрекет қыл. Таза шұңқар етчесе қанатын қанға тегізбек дейт палван. Бұл доңызу. Атыңдан емес бағыңдан. Шуақтаға қой берді. Кім көтерген екен? Атқамын тартты. Адыразакат. Атым бар, өз жөт атқан оң болтат. Чуқурда кендің? Қатту талаш, ортада треш күч алып. Балта шака бір несілерді düşünдір отат. Кеша тақсыр ортада. Қалмамат палуанға қой бер деген сұныштар кіргізілі отат. Ең тура. Егер ошолға қой берсе, Қалмамат әкедағы бұны шу қанжығадан шығып қырғыз еліне башы көрінген кіші. Алды оқшайт чамасы Қалмамат палуан. Мына шундай ардагер палвандарыбызды сыйлап алсақ жаштар. Ертең бізді да қарағанда мына ушул бізден кейінгі муын сыйлайт. Мына азыр өтө бір жақсы иш болды. Мына ушу Қалмамат палван алтынға алып шықты. Азаматсыз палван. Қайра шакек сайылды жоғырға. Азыр Қалмамат аудандағы патасын алабыз. Таңғы жақты бұяқта шакек сайылып кетті, шакек та көтеріліп кетті ұқшайды. Қайсыл азамат. Шам зұлымы кем мұнау? Жоқ. Түшіріп алышты. Каш болып кетті татылғай. Үш жерден пешін аздыр доңызу. Кімге оғып кетеді? Кімге оң келеді? Жерден кім көтерді? Алмаз оқшайды, алмазға оғып кетті оқшайды. Құлтай мергеннің баласын өресі. Қанжық қызыл қалмақ қылшын. Азамат алмаз екен. Азамат айда. Кетті бұл алтын шакек. Ур жерге. Азамат. Алмаз менен Қалмамат палванның. Dostuluk nazar ulak beri var. Жақсы улак болуп атат, ардайым жақсы күндер боло берсин, тойлар боло берсин. Ардайым тынч боло аламан болот. Жақсы улак болуп атат. Таныс келсин. Азыркы палван ушул палван менен дагы бир экөө сүйлөшөйлө, таанышып. Ат жөнүндө сурайлы. Азыр акасы дуа кылып эмесин алып кетти. Палван кандай? Кут болсун сорун. Болсун. Менин көрүшүмчө экинчи же үчүнчү? Азаматтын. Кайсы ат? Өзүнүн аты көкчө. Көкчө. Жашы 4 ас. Жакшы экен. Муну Акназар ака балдарына баталайын деп эметип атыптыр. Бир батаң бер палван эми. Палвандын батасы түстөйт дейт. Ушу акабыздын бала чагасы тынч болсун, аман эсен болсун, эки дүйнө бактылуу болсун. Эч жамандык көрбөсүн. Элдин уулу болсун. Жердин арасында жүз жарык болуп ойноп жүрүп жүрөсүн. Болду, Азамат палван. Сага дагы ийгилик, Азамат. Канча байгансыз?
Gebermez mi ya 5 ton? Yeme. Mına şul jigitler eken. Ne de özüm öz üstün baldar. Tilek жақсы niyetmen. Tamaşa erodasına gün açık. Atlar kıynalbay. Жақсы tamaşalauda dırçır жоқ. Aksakal dep siylap birisi şakaklı verdi turasız. Söygönü. Keyingisi özüm on gelip ketdi. 1000 rubga. Aşıp ketdi. Şu baldarın ömür uzun bolsun. Geleceği keng olsun. Sapkan tutkanı berekeli olsun. O mine var. Sizdey palvan bolsun Kırgız elinde tanımal. Ындағы алтын шакек дағы сайылды жоғырға деді оқшайды. Қана қайсыл ерғыл алып шығады кереме, қайсыл азамат. Қайсыл азаматтың бағына бұйырып тұрады бұл алтын шакек. Әрекетіңде қыл палван. Tegirenip kaldı, götürüldü okşaydı. Kim aldı? Jerden kim aldı? Kaysıl cezbilek götürdü jerden. Şu akkarma profatını. Nurali kaldı. Aydan Nurali. Sana kalmatigen ukası. Aa, çürük koydu da Nurali eken. Kalmamat palvan nukas algan eken da. Nurali aka. Maylemi, olmaz urup ketdi berden dağı. Ekinci altın şakek bağına buyurup durayım olmaz palvan. Beken bol ver, beken bol. Beken bol. Çok, andan da ketken çaması. Çok, harmap turadi eken almaz. Koy verdi o adet. Çok, andan da ketip kalıptır. Kanjıqalık Bakıt palvan alып алган Турбай бай. Kanjıqalık Bakıt palvan. Бул да улакка туулган жигит бирокчу. Каерде улак болсо ушул жигитти мен көрөм да. Mına aka. Ona söylep turasın. Dadı gelmesin bura. Kanjıqalık Bakıt palvan. Doğandı ver palvan. Nazar aka, kulağınız aybay, күн жақсы өтіп жатады. Тез болып, бала шақаңызбен түйіп алың, әрдайым шындай елдің сатасын алып, елдің баласы болып жүреді. О, мен азаматсың palvan. Сағадағы игілік. Көтеріліп кетті оқшайды. Бақыт ей, Расілі. Ақырекшін қанды баттı өлі? Жақшы үйден солық? Улақтан бі? О, гипсте жүреді оқшайды дөңкөй? Ай, молодец. Шынығы palvan шындай олады. Қырғыз улаққа туылған шындай. Ең сом сорын айтылды. Қана көрелічі қайсыл азамат бұл игілікті бағындар екен. Бүгін саз жайлаусында дағы, Өзгөндүн саз жайлаусында да чоңулак болады. Сарымерден ырыс айыл өкмөт өткөрүп атабайм кезеги. Ал жака барганга да мүмкүнчүлүк болбой калды. Бул жака чакыруулар келе берди. Кимде оны? Марсель эмесби? Марсель жок, а? Кайдан чыккан? Ayda hem attı bu vay, Allah da jığılıp kaldı. Keşak ha? Tur attı alıp çık. O jığılıp kaldı ortada. Çalındı, müdürüldü okşaydı. Жаңылбас жақ болбойт, мүдүрүлбөс тояк болбойт дейт. Болуп турат улакта. Бул берде Эргеш palvandын баласы Мамат palvan. Чыкчы эле бул жайлоого. Көрмөйт го бүгүн. Мамат бар булак.
Alдағы қıyла өнерін тартылайды да bu yerде. 5-ші жол алып шықты оқшайды чуақ. Барпылық бала. Қиын чуақ. Аттағы зор, өзі дағы зор. Келішіп тұрады декі. Балта шәкеге ашыры бер. Жерге талдың күштілері келіп алып тұр. Pata ola demeye güzel. Taşla. Bol hadi topla patana. Hemen. Bir de pata olur. Pata olacak mı? Sorular boyunca жерге талдықтар эми келдик. Кичине кой бер сорун жок болсо деле чаа ойнойлу деген сөздөргө макулдугун берип кылышты. Уруксат беришти. Албетте өз учурунда мындай келгендикке дагы рахмат айтып коюш керек. Аттуу астыр берип, менин билишимче бир 5-6 жол алып чыгырдың окшойт. Сенин пата дуаган алган жетишпей калдык. Сенин көрмандарыңыздан тартып коелу. Сен дагы сурагандар көп, кайрат болгон тартып. Момин şu. Акабыз кандай максатта булак берип аткан болсо, Алла таалам кабыл кылсын. Эле журтубуз тынч болсун. Балбандар ар дайым ушинтип ойноп күлүп, ынтымакта уруш талашсыз жүрө берет. Аллах акбар, айтқаным келсин. Жалпы жонунан кызыгуучу сурап койгон, канча жол алып чыктың? 7 жол. 7 жол алып чыктың ба? 7 жол сорун алып чыкты ушул бала. Молодец сенин, ийгилик. Братчика. Мен сүйгөн Торат каякта? Казакстанга кеттир деп уктуңбу? Эмне, жалганбы чынбы? Аяка неге барып келди? Бuyur kızda görüyoruz bu. Ana boldu çıkmayayım bana. Ben suyam oşalattı. Ben sal olaylar. Salın aka. Bekem salın. Dostum suyla koyayım. Ulan niyet kılıp baldarına ulak verip atasın. Baldarının den soluğunu versin. En kılanı baktalayın. Andan men uruk tuğanım. Andan el jurtum aman bolsun. Desana mına Kudaya şükür ulaqtın jaman ötüp atat. Şu baldarың seni sıylagan yaşlardan bolsun. Amin. Aytыңыз келсин. Ailem ne deyişiyormuş bugünkü. Ailega жақсы тынч өттү мына. Жайларда жақсы улак болду. Şu ulak берген актан экен балашкасын тынч болсун. Ел тынч болсун элдер арасында. Биз тынч бололу. Тайм ойнап жүрөлүк. Sen de şu ilgilerine cevap veriyorsun. Kanca elin atağını sen çağırmadın. Ona desin. Kulağını tınç et de. Hiç kim atacağımdan Allah ketmez. O minaka. Aytыңыз келсин. Аттар 70'te келген окшойт а? Башы бүтпөйт ат. Gel buraya. Ya Aknazar. Ya direkt maksatına Buldargan hurmat görküm. Жақсы күндерді ойнатып жүрер. Мына улаң ширин жақсы өтті. Келген елдер дағышы келген адамдар разы болсын. Бар тынч болсын, аман есен көрсün. Рахмат көп. Dabiga vergile. Ver. Çare. Hasan Aga.